wakwa na iwe kutumia talinatha ukawathi usu nikana tutabia ndo maolange ko asindo nthuku nyanu yeta neza no nakwa ni ngutwe ka story. Yes, you pay friend wakwa iyo ukonie siendo nae no imagine Stano withi kuyanza ukathi ukanywa ukaenoka musi palabi nyagu yipalabi asi imaku. Yes, ai na yui mundu ezu yani mundu usu no ai no mundu ya lakini no etagu ai you imagine athie kala ndi ni wethi asie yi nese yu ku wenu ka no ku town mwe kala o sitting imwe ai you know I know nenga asie story you inyake na ethe yake I know maelesia undu wa you we orphan undu wiki tale yani wewe ona orphan imagine na elesia asiyo lama muzeiti ai ngole kalande ni ngole ai le kalande na ino tabi inyenethe undu wa iwe na thina kana weni orphan wende ndiwa undu wa iwe ndiwa undu mathina undu ne orphanzi hani wethi azi magirite kuikala masia ezi yani mpaka waizo mpaka metamendo confirm indi kanoti ngania wito kana we wewe ndo mayo manakana mwana wo utata mbende pe my nephew wana kite piu nundu elamande na kuya maybe wa enda utwete muno aenda ko kana kisiko so confused tena manakana tu mumu kauna kama sensi kaje I say yani kisindia munduzu onda umane in distance ya kuma sitting na ikone walwa ni just a meter lakini walwa huku kila katika sitting at the kitchen au sekila watumwa ni walwa after rehabilitation pa Karen almost 3 times now. Wow. Na isi okobo ingi na ngaotobye kamana kau keka nini they at this school primary ngwasi akitengo ne basi. Wow. Ni ka rich kid na ka mundu organized ngwasi akitengo ne basi ndakia but you come on you he's older than me siendo ito yani ndo Stano but no moment na limit like siendo isie ko wanisiana sito ne ndoku yes ne ndoku Stano kendo cha kele ndi sekana ni wona ebinda elamboke ila counterfeit siambe ya kukwatwa ito tubongolotu mbuke hizo oneka tubongolotu ona mbuke hii ngia ndo maana hata si maana Stano mbuke hizo siniwa sababu wako etina wa matuka siniwa sababu wako ma plotini ukwethi ya mundu ainywana to kunywa kindu kisio lakini ni kitu mbaya yani umwinywa bandu ba umilwa muka kitu kwa atwa induka that is very true nani kana moskali ungi unoki bana tuna katika sherehe to last Sunday naoka jamaa ulona ikamdani wanengisubo na osa a serial number yes means either na serial number osa a serial number na mwe onene nguka kutabia mistake yako na mwe kwata amtungia sawa ni from there na najua yumara moskalozi sisi kila munywa yani Stano ndo meona tabe kindu kisiome kwika ando meona tabe kindu kisiome unywa hakuna no kitu mekuwa na ndo makitio kwa atwa enduka ingine si akorogosho Stano wenywa kindu Monday usu Friday ukaamilo kwa Monday very true kana ukamuka wewe bwagwanu ukakula si akibeti yo umunde ndende wewe ayo akwati wendo ukabando omilo na kuti very true ndoni ukemusio onyu ulikine wanyoke neza dikwenda weta the brand oya zeni Friday Stano leo ni Friday dikwenda weta the brands notu ndunza ukiwa high end lakini high end baikendo ya korogosho yes Stano wenywa mundu uzu tikakoma ni abamande iwe mulebi nanyo wimbe yo ndo nanywa wanyito Friday lakini bado we mulebi we mumile uzi o bado we omwe siekito tweki andoka bantu ba omilwa
Mana Stano kwe steam ni lo mila wao ezai mama zai le medela. Ukatue ko Stano ingi. Lakini Mwinywa wikoma medene tatu eta we wodine. Nita wakwati we nduko na tuwe twende. Ukakwata ile yetu ani musungui dementia. Loss of memory. Yeah. Aya mao ko we weta we na mutambuko. Moko ko joint we weta itatu le kangi. Mau. Aya ko we tu. We weta ko miyoku ete yoki. Lewo tukumbe. We voko utona. We kana ta.